Paatalo fatu talafo ala Radio Samoa ile nei fo itaiao, ma lole soifua manuia lo mai o talo le asolulu. To a whātanga ta manu nu au no le mū na tūlai mai le waweao na leila I ka lai esteti. O le whale Burnham le ua mū ma o le te au le lua le waweao le whai mai ele tine mua taunu uatu wa ma losi le sasao le afi. Ma ua solo fo I isi whale tua oi. Tu sama le whāsa fulu sui o le tine mū na tau ma whai e tineia le whapea whaato a ma whai o na tau fiofi le solo I le tūlai lima I le waweao nei. Fa mauninga mai lau whainga alwenga St. John e to a whanga singa sina tonga fitia I lea no fuanga. To a tolu wa ave le whale mai ka lai estete e au fiele to a tasi o loo iai se tūlanga tinga ina. To whaatasia talo tai au o loo so e pia nei e leo le nei mū. Ua tatauna totongi e tangata Rotorua ia lato B&B o bed and breakfast rates ma ua whaima iai nisi o lona winga ua sii I le mawalunga I se lau valu se fulu pasene mo I lato e totongi mo rates nei. O se tasi leo fuafua ngā le pulenga nu o Rotorua lo whaatala noa I le taimi nei, leo lo whaima iai. E amatatu le aso mua yu lai o le tausanga le nei, e ono totongi ai e I lato nei rates. Reportia le One News o lo tau la I le pulenga nu I whale nei e wha o ngā tasi lava mo B&B. Ai le whai tau li ai whale o ainga leo lo ono nofo ai mato e wha o ngā se avanoa, e nofo totongi wha avai taimi ai tangata ese. O se whaupoponga o lo o ne nefu waile to o tele ma ele o whaingo fie fo I tangata Rotorua. O lo o whaia lato B&B o na o le whainga tau no whai tau o rates totongi. Whaatu sai le periota ma le vai no vaengo whale o aingo lo o wha o ngai toe maua mai eitu pe maua. Whai mai ele pule nui a tani a taps o le whaingo fie le tau whainga ia wha apaleni e tangata o lo o whaia le nei pisinisi. Ai mai se lava ele tu ese no ai ngai whaia wha vai taimi ma I lato. O lo o tele ia lato polo fiti. O rates nei mo B&B a Rotorua a whai ai pasia malua ia. O le asa waile iwa sa la wafe tālai le tausanga mo le pule ngā nuu. Ma o lo o tatala pele awa noe wha ali ei fina ngalo tā punia I le aso for waile nei. Ua toe ta utino le kampani wa alele le Jetstar yei tangata kiwi na whai malanga ia lato wa alele sa te tauna toi tutongi yei tupe lea e anga wa ai betai e le ai se mea na whaia. O le ua whaatu ese le Jetstar I tangata ni usila a fia. Ma e whaapeo le waitau o le COVID le e amata whaitau mai ai. O se tautinonga ma se whaatu ese ngai le o mautinoa pe to o fia pa se sena a fia ai. Pau o lea watatala mai lewa noa le kamupani wa alele feso o ta i atuai pe a whai. Sa whaatu ai pe na leo o fo ili whainga malanga na tu e malanga ai. Ma o whainga malanga umanei na tutupu I luma atu o le aso na nafi le aso fitu o me lua o lua wha. Wasawi le mai a whaalawi lo whaalawa I tele wa ioi le kamupani wa alele le Qantas na te toi totongi ina le whaasalanga tupe se lau miliona tupe au se tālia I le mai atu ua ia I le whaatau o le whaitau wafe o no foa mō whainga malanga na mua ia whaalea o ngā ina. Ua sua le TikTok le malo Amerika ona o lana tū la fono wa whai mai e ono poloka wha malo si le TikTok matotonu o Amerika. O le app la wiloa le nei e le fau le sau o reporti e le tali tonu ina le malo tele. Le olo ia I pelo na popole ngai feso o ta ia nga ia saina. Ma liki ai ma lato wha maumaunga. O le asona na fina wha aulu ai le nei mata upu I le wha amsinongo apili Amerika. Ma olo o tu wa iai o le tū la fono o whai mai Amerika I whai ai soli tū la fono lea. Ona o le a wha asasa ai le mau e tangata lau tele o awa noa I wha mtalanga. A to ai, ua wha au ngā wha soli tū la fono e le malola na pule. Le isa tali alo ia ma le whale pa e tu sa ma le ngā yua inga le TikTok o whai nei. Pau o leo lo o whai mai e wha au I uma fesili a ngā il matanga luenga o wha amsinonga. O Amerika e tu sa ma le se lau fitu se fulu miliona tangata o lo o wha o ngā ina le TikTok. Whai watu I tala mai saina, to a lua tangata maali liwai manu nu a lua sun maltasi na ua tatui tu lo wana nafi whale mai saute sisifo saina. O le whale mai a Zhejiang County People's Hospital I le tū malo Yunnan lea na whai ai. Ma e whaapea o lea li I mai lea lava pito nuu na whai e tu sa matala leo. Reportia ni se ofisa whaasala lau I saina o lo o iai ma fō mai na wha manu ali ai ma o lea fōi ua I lalo wa avai ngā leo le na whai. Tu whaasia talo tai au e le oiloa po le ale mafu anga nā lai o na whai. O Talanala Radio Samoa, Manuel tai au.